Oi ngalai I ka statement ka pemi na kaliang joka seng channel si haka apa kunai tarik tong beran berada haba kala berten berkaju upor kala kedokti yang asimet ko munong ni kman jong so konsumsi ba ngan ba kli halor ka jinghiar jong ka MCCL bar halor ka jingthmu jong sakal jalla ban khangno ya katie ka MCCL he po seorang berkumju ban IBRS no namenta barokino tere tengah simba kani gajing perten akal yang jong channel C kalong ke ka baklem no rim baraju upor ngasudun pinken mau yaki mangi sothu ya kanu ka rai jong sakal jella mano mndon hok ban kenno yurusimet ni sotu sisin bakaran kalian jo sokal cela kadi ka collective decision handai I penban na kalian jongki kira keno tangi nga simet te na kalian ka jonga son kin tujo yaki banang ni syakmat kinum penmi kum kini judge statement ki baklem nong rim barhaju opor ngason sim gene kalat gene kabuksia kendiat habaide bat kaniki MCL ban batai kendiat ya ka jingya linti jong ne ka plan nadu plus sengya ka host nem khat khnai spa andro pendrio nio I sai kadar ba ya ka ne ka plan ha ka history ka jingya linti ka jong ka ina yo I ba host nem khat khnai spa phap khandai hadin ba nakaliang jong sokal jela hati ki por kala pentre kam ya ka reactivation program nio I ba ka ne ka plan nadu usnam khatnai spa prap hundai hadu usnam arja nyo kala syai be happening ka jingyo no bat kala don ru ka por ba kala sha categorize kum kata ka debt free company ka pamdon ram shu chano kala debt zero di karam sha sokal jela berkumju sha ki financial institutions ki bopero pe bat kani ka de ke baro kemana kalian ke jongi sun ai puro ya baro kinong trei joke MCL hakitu ki puar ki bangan shua henry na kalian ke jongi ni yo I pan hapingi pek ya ke jingya linti ke jong plan ho ya hakitu ki puar na kalian jong management ka pen pau so sarkal jela hosnem arjar san amarabi ki pek ya rekom trei kam jo plan ni so thu ladon ke puar kepada kalian ke jongka lesi kelathut ker komplekam lagadau jong ka jingrim jong ka plan kila penpau sya ka sarkal jela ka to por hosem ajar san balai bid ban shift lani ban transform no eka sya ka dry process plan ka ban penmi ya ka simen kumba rospa ton per day ka ban wan kumba khat san jam metric ton sibenai bangi yo I banakaliang jong sokal jela atau por hosam ajar san kala menjur ya kata ka proposal kala ya chakmat kala yo ika approval hosnam arjan rio bakat kum kathong kani ka plan ka bathmai ka dry process plant on pendem hapo chisnem shiting haswa bankut usnam arjar nyo henry ke eke basosi kalong ba oi mi sotu ba nakaliang jo sokal jela kala approve ka proposal ka do por bakani ka dry process plan dan ni expansion plan ka banong ba prapu san kolor ka jinglut ya ka jingmang pisa na mentar ni plan teman andai ka basosi na ki daw ki babon nio I bai ka ni ka plan kemla ban pendep po kata ka timeline ka blabu nakaliang jong ka management kata po usna marja nio andai penban ya kani ka dry process plan la dep hadu hadin khandai snem ka jeng di kata hadu snem aljar khandrio bade ka dor lani ka estimated cost ka belalong prapusan kulur henry ya kani ka cost la escalate kala poi shadu ka sispa supply kulur ka belalong sisa ka jingta naga benta ka pisa lani ka jingmang ka banagaliang jo sokal jela kalabu pengi so thu ba habangi pek para habaide berkajingia denti jong ne plan thamai ngi pek ba anda la pentre kam ne plan thamai
Hoi ni sotu hadu usnam alja khatsa khatsan. Ka MCCL keladon lupa ya karam ke babun ke badiman siu syaka sarkal jelang syaki contractors syaki suppliers berkomitan terter ka jingtmu ba onda dep ban commission ya kan plan thamai la ni drive process plan ka jingtmu ko jongki liase kalomba ka jingpenmi kan thambut kumangal ong hene Endros pak ton padi kabanong kumakhatsan hajal metrik ton paman. Desi kinla ban siu kan ika ram kasya baraju upor kabanna banra ika jingyo no ia kan ika plan hagitu gipor kibat sawan. Kanengi sotu ka ege ka basosi kalong. Hadian usnam khajal aljal khanriu lasam pentrei kam kan ika plan. Hadu usnam aljal atho haswa ka kram COVID-19. Nyoi kumangakran hene hajing sisa deban penmi kumbak khatsan hajal metrik ton paman. Hendai ke basosi apangi sim ya ke average production tang san hajal metrik ton sibenairu kampoi. Badban poi hakata ka level ke bagi ong akti nong way ke break even point. Ke banom dan ya ke jingyo onong lani ke jingdu onong. Ke produce lakum kumno sipo hajal metrik ton paman. Hendai ke basosi kalong Beros kata ke average production Hausam aljal khandrio hadu aljal apho Produce tanggumasan hajal metrik ton Tang katulok nong terai penbanru Mila bensio nakaliam juga MCCL Di halor rani ke nongrim Basyai pan pisa nakaliam juga sorkal jelang Barkabak hamjubor ke jingta ke plan Kalong bahadin ke jingwan health ma juga kelam COVID-19 Lahap sange ke production Sisnam tam hab sange eka production barusnam alja apoi hadien ba nagaliang jongi nilayo i la kham hiar ki covid cases atau por nagaliang jong management markumju nagaliang jo kinong penya jo MCL kitmu ban play biang ya kan eka plan kana mat penmi biang ya ka simen ko penmi ya kitigi por ibradem rengi sotu bakitiar machine sisien berpriabu di kisnam dan kam maintenance nama gladan beki wear anter hang ni hante bade halor ta kanong re bangi sotu bana galiang juga MCL ka financial position ka jongkaro kam dalong ka bebit pabiang kelat ho biang sya galiang juga sokal jel ban pan financial assistance biang kanang bakin pinyo ban yai biang ya ka plan sya kaman tenagaliang juga sokal jel house nam aja atwe ni sotu panagaliang jo sokal jela kalphaan ban kondak ya ka study nakabenta kumno ban revive ya kan ke MCCL ban ni sotu panagaliang jo sokal jela ngasukwa ban pintip syaki baklayai the pisa nakawai ka port syakoi pat hakati ka plan hendai ka basosi kamyo iso hangno hanoru bakan pelsyang ban yai daladi yaladi dialog takanongrim banagaliang ka jongiru kum ginong mikmat nagaliang ka jongiru ka sokal jela kala ban khot meeting la khot i stakeholders baro banidan bentalang hakata ka jingin ben jingmut apa nila derive likely the options ka banagaliang jo ka sokal jela ka bai bit ban penmi itagi options likely the option ka way ka option kalong ba nagaliang jo ka sokal jela habay pisa kumba sispa prapu prakulur ban penya yang ia ka plan nang ni syakmat kenang ba kani ka plan kan la ban penmi isimen hagalindi kabade kabaan kalong banle ya ka joint venture bani trailer but ki private cement manufacturers but kabalai kalong dissolution jangka company lani ban khangdam na company ban IVRS na benta baru kinong tre pargaju upor ban clear ya karam ka syak baro tingi sotu banagaliang ka jongi ha ka meeting ka pagila syong lang ringkat ban menteri rangba option number 1 ban invest yang sa sispa propo praklur ha ka the ka plan hang the po sora nagaliang ka jongi kum kinong mikmat ni dadon ka jing sokia hadu ka tata Amangi sotu ban bei ka de ka pisa. Kawai sya ka benta ka bagi jamin sotu.
Hakite ki khalsan snem belada nagaliang jo sokal jalan kelada ban be pisa kembang lais pak san popular hakani ke plan MCCN kani basosi klaim yo iso hamno anoro kabaan kalau baladang invest ya kata ke pisa ke basis pak popular dan jin pinti kena lani don assurance nam nagaliang jo MCCN bahkan la ban yeng daladi yaladi kata ke benda ke bakam kongsan kabaan ni sotu ke option number 1 kam dalam Facebook kumta ni layanya ke option number 2 hagba ka jingtmu ka bahakmat kalau manya trelang no but ki cement manufacturers ki private cement manufacturers hagba house nam alja alpui hau bana Julai la dep ban float expression of interest apa ngilayo isai la dan likely ki company ki belawan banisim benta kata kawai kedega Arihan International Private Limited kabaar kalong ka JK Cement Private Limited bat kabalay kalong ka Bhavika Commercial Private Limited kini di likely ki company ki belasim benta hakata ka expression of interest Henry hadin banagaliang jong ka company o ka MCL ada ban float ya kena expression of interest la play ke technical bid uni company baniko kata Arihan International Limited Private Limited la haban weng no nama krembiang ki kor kisla hangno honoro ka JK Cement na kidao ki bangim nang ban batai daladi hi kala back out no na kata ka jini bid ila tender bar kabalai ka sa ka Bhavika Commercial Private Limited ha kaba nagaliang joka ya technical bid la dapat qualify hendak financial bid kidang don ki kot kisla ki banagaliang jongke MCL la dapat pan nakani company hendak hadu mentah hadin asna begina dapat float ya expression of interest ompat sim lawan ai saka MCCL di halor takanong bahwa lesi dan stamp option number 3 ngasupwa pun pensyaro hakmat jongke banagaliang jo sokal jela hadu mentah keempat sim la sim ya kanu garai ke bak hadu habai dei bat ke bagi ne nang ni syakmat Henry ke option number 3 kalau ban khangdam no ya ke MCCL bat kumju ban IVRS no ya baru kinong tari baraju opor ban clear ya kiram kisah basa ko yang aku pen dan note bah kalau ba ngiriman tip banagaliang joka maumlu Cera Cement Employees Union lingba ka shiki jongki haka apu pratarik jong banai bahenriu araja apulai kala dep banai we ka shiki shaka management banagaliang ka jongki kilong willing bania keren ban negotiate ya ki terms and conditions nakabenta ka VRS lani ka golden handshake Depan suang baik basu penbor nak kalian jauh sokal jela. Hakabai deh berkata ke VRS kamu nong aludi kepada. Amar balik benar kalian jika employee su kila penpam ya ke willingness nak kalian kejoki. Tenre penban kalau ke basosi. Benar kalian jong kesen yang jelassi. Kalau super 10 kamtam yang asimet. Ngimnam batai ke gajing temu ke jongki ke basadin. Henry nakaliang ka jonga ngasupwa pan pensai hakmat jongki. Bolokot yang unong set kelah. Nakaliang ka jonga kwa pan bu iko jing kelin. Ni sotu baka pisa sokar ken mau ka diga pisa jong paitang. Shispa prabu prakulur ban penlut haga plan ka bamsoti kanasyu ban yeng dalade yalade. Baragaju puat kumunong ihmat ni hapek nyamenta kilong yeng ki babun balang hapo ka konsumsi hi barokwe hatu ngempek tangan ta ki arspa san polong ye lani ni hapek nya ka benta kumbakar raja long yeng barokwe ka konsumsi berkata ka arspa san polong yeng no ngasukwa pan pensat man jongki mdei tang kilong yeng hapo sora konsumsi ki de kilong yeng gi bahap hapo shala konsumsi bat khnang ba nakaliang jong ki pai ba ro pensai ngiri ban tip shai
ba ka MCCL plan kahap hapo shala konsensi kahap hapo upor usam joka shala konsensi rei kum uno mikmat jongka sora konsensi ngampo ban sim bakalong ngan long uno mikmat balong konsensi centric ringi sotu kum kinong mikmat kidon kinong tare ki batare hangki hapo plan hapo MCCL apa nakaliang ka jongi ngidon ka jing sokia halor ka plan nadu kita gi por ki bladep ngila persyang do ban ries ya kan ini isu hapo yeng dol bar thawan hendrai ngi sotu ba nakaliang ka jongi ngi kentu ya ka sarkar namangi pek ya ka jing ya enti jong ka plan ka la syai pe ya pedeng ka jing do no ngi sotu ba nakaliang jong ka sarkar lu ka di ban sim ya kan uno karai ka belum practical namar ko mga juang ban kedau keti kiwe kalong ke basuk andai don dap siapa ya ke syuki kamde ke basuk ke bapendrai nak benta ki pai ba pun bala hang ni hape nak benta ke interest ke pai ba pun bala ni haperkhat sya bangin kerpat jurah keman soka bahkan le ka data kam ban be pisah adu kata ka omong kepala jan aspa klur ni haperkhat nak benta ki pai ba pun bala Baranglayo iro ga siti bana kaliang jo kaseng Chelsea kal diman yang bagan her suki na suki MLA nga sukwa pan penken mau yaki bana kaliang ga jonga ngala wan sakane ga benta ban sakri gi paiba banong nomi khmat deling ba ka jing ibet jong paiba bubon balang ban tenrong yang ngai kan ga lingkor hoy ngamla ban ne ga jing sisa ka jing long brio dan me ki jingduna hang ne hantai bade haro ta kanong rim bak na juai kerpat ya ki pai ba na kawai ga port sa kawai pat ya bu akhmat ubulai ya ga jingdwai bu bulai na ai ga jing start ki jing syap hang hanga kum nomi khmat bagano bla ban ai ta ga jing sakri men ta ki pai ba bu bon balang barkani ga jing panem na kalian ga jongki ngaso kanang penrhem pen ban ga men sim jonga baganang sakri khambha susu ki pai ba barkaju por sisen mga sakri ba ubelai ru hiu dan ringkat dan dia halor kan ni nong rim bana kaliang ka jonga ngakin tujur ya sengen HNLC bakam nom dei ban penmi kom ini statement lesi tempat tip igi facts and figures halor ka jingya linti joge MCCN na kaliang ka jongki lemba kan ni press statement ko ban pelat menta ngaso ban ketujur yaki bakin puli bahana dong syadong sya bakin kinto yaki brio ya kata nganum don komen namarkan bahari ba lesi de pidon kontak te ha pikeli bitere de sai ko panotra nampa ban komen ru halor kata ka benta ban om bakadon ka politik sandien nampa ban komen ru ta benta kan bahari ban kin kan menta na kaliang jo government kampat la finalize ka ya ka nunu go decision ka pakan sim na kaliang government ni sautu ngina persyang ya ka option number 1 number 2 kamnong fisbet te hembe ni sautu menta sa stang option number 3 ni hapkhat ka meeting bagi stakeholders paro khamtam em taki employees siapa nyo pat banya ka decision sa Usutu wan ga jing bedem ka syong ka police department ban assess security threat kamla dei em ngalian jonga bagaimana kumnong ngalsi nga so tang kawe upai ba mantaro undai su bobi babon ki pelanang hadip babon peladan dengan jinang jistan kinom sya alam bakla hakum kitu ki jing temu ki bana kalian coba segi agency kadar namangi so tu bopai ba ulatip desi ba nakaliang joga agency ke ga jing temu ga jongki andrei nakaliang jonga son ong ba upai ba hi kum balong menta ulalong bastat ubatip unum sya alam bakla hukum itu statement kepada kalian dengan agensi kau dapat